Selam okurcular. Bugün sağımızda biz 3 tane belirgin kezinde onlardan en kişisini tabatan bir kod yazarız. Bu kodda if else yani elif kullanalım. En başta biz suramızı okup başlayıp 3 bütün san A, B, және S sanlarını okup onlardan en kişisini çağırатын programma yazınız. Sanlar birden 1000'ga deyingi bütün sanlar. Testimize qaraymiz. 15, 36, 12 belirgin kezde bizga 12 chiqadi ekan. 15, 68, 10 belirgin kezde bizga 10 chiqadi ekan. O'quvchilar, biz oldingi saboqda neni ko'rgan edik? 2 son belirgin kezde ulardan eng ulkanini berетін bir kod yozgan edik. Al bu ret bo'lsa, bir ayirmachilik. Eng kichisini topishimiz kerak. Ya'ni 3 sondan eng kichisini ulkanini emas. Ikkinchisi bo'lsa, bu ret qo'limizda 3 son bor. Endi 3 son olan kezde o'quvchilar biz degan if else qo'llanamiz. For qo'llana olmaymiz. Sebebi biz bu taqriba kelmedik. Shuning uchun biz kodimizda sonlarni qo'llanuvchidan qabullovmen boshlaylik. A teng bo'ladi ne int input. Endi buni o'rganib ketgan sharsiz deb o'ylayman. Buni degan 3 teng trik A'larda özgertemiz bilesizler oquvchilar. A'larda özgertmesek bizde degan 3 son emas. Bарлық деген енгізілген сандарды бір айнымалыға, яғни A айнымалысына қойған боламыз. Енді біздер деген шартпен бастайық. Оқушылар, шартты деген ойлаған кезіңізде өзіңізге hemеше осындай сұрақ сұраңыз. Мен ең кіші санды қалай біле аламын 3 санның ішінде? 3 санның ішінде ең кіші сан болу үшін ол сан арғы екеуінен аз болу керек. Сол бір уақытта. Бұл үшін біз logikалық operatorды қолданамыз. Onun da özü and болып кетеді. And degenimiz және деген мағына. Яғни мысалы, егер B ең кіші сан болса не болу керек? A'дан да, S'дан да, екі сандан да кіші сан болу керек. Бірақ деген, мен сізге алдан айтқанымдай, біз деген бір очеркпен бастағанымыз дұрыс болады. Соның үшін ең бірінші мен A'дан бастаймын. If A кіші болса B'дан, және де үшін and деп жазамын. Yani A kişi bolsa S'dan diyeyim. Bu kez ne? Bana A'nı veriyor gerek. Print A diyeyim. İkincisi olsa okurlar. Print A. İkincisi Elif de yazamın. Elif. Şimdi B kişi olsa A'dan Jenny and B kişi olsa S'dan diyeyim. Hem A'dan Jenny S'dan kişi olsa onda deyin ne deyip veriyor gerek? Bana veriyor gerek. Bana veriyor gerek. Bundan başka daha bir ret elif kullanmam gerek. Elif S kişi olsa A'dan yani S kişi olsa B'dan deyim gerek. Bu kez de man print S deyip veriyor gerek. Oquvchilar, bu yerde testi ko'rsatilmagan bo'lsa da bizde 3 teng son berilüğü de mümkün. 15, 15, 15 emas. 10, 10, 10 degan. So'ng uchun biz onu da degan engizishimiz kerak. Onu nemen engizamiz? Onu else bilan engizamiz. Else bilan engizib, else ya'ni uchovida teng bo'lgan kezinde unda ne bo'ladi? Print barlig'i teng deb yozamiz. Barlig'i teng deb yozamiz. Dedi Barla teng deb yozamiz. Endi kodumuza qarayıq. Kodumuzda ne deydi? A x sondan kichik olsa onda A'ni chaqiradi, B x sondan kichik olsa onda B'ni chaqiradi, S x sondan kichik olsa onda S'ni chaqiradi. Agar bularning uchovi bo'lmagan жағдайda onda bizga barlig'i teng. Eng birinchi testimiz ne edi? 15, 36, 12. 15, 36 және 12. Ko'rganingizdek, men 12ni berib tur. İkinci testimiz olsa 15, 68, 17. Tағы деген мен жұмыс жасатайын. 15, 68, 10. Үшеуі де тең болған кезде не болады? 10 кешесіз. 10 болған кезде оқушылар
bağlığı teng dep beredi. Oxuşlar, bu 4 jağdaydan başqa tағы da 1-2 jağday var. Bu jağdaylarga men kod yazmadım. O jağdaylarda özünüz oylap görüp, solara qaray bizning kodumuzda kişkeni avuşturunuzlar. Soraqlarınız var bolsa tömenge yazıp qaldırınız. Sağ olunuzlar.